Lotshani ngiyanamukela ehlelweni okhuluma ngovusi nanasi Sikhosana lijane ngomusi kaMhlanga iphutha kokwazana ngomoya nasi yakwazi ayazinekinya kwangayithapita ngithapha amathumbe endoda sithobe simanyana kuTlarini ikuze yakwazi ayazinekinya ngeyangene inkosi kaVunuli nathi sana rekile bamgijimisa abantu bamfuna bangamthola bambona ngemhlanga zakhe bamthole bakwethu namhlanje sizokhuluma ngesihloko esithi ukuthamba. Thina njengamaNdebele kunesiga esithize esisenzako lokha nasigidingako nakunomnyanya mhlambe nangithi amasokana angena ekhaya angena ngegwabo asithi mhlambe amasokana ababuya sele bawele bagoduka labangena emzini bangena ngegwabo nabaqeda ukuvuma igwabo bayathamba kuthamba bani kuthambo baba namadoda amayathamba bese kwesibili lokha la kunecude umnomzana uyathamba naye ngiba ukuthi ke sikhulume ngokuthamba khuyini ukuthamba kusukela kuphi kudabuka kuphi ukuthamba kulokha uthatha indende ayisihlangu indende kunomehluko phakathi kwesihlangu nendende indende ngile ngathi isihlangu enkulu nawe ibambako emacadi iba into lesiba nawe ibamba khona isibambelo sakhona siba ngathi imihlanga namkhala kuba ngathi mabhojwana akusisihlangu akusengelo bethi iswazi ayiphathwa amasokana iphathwa bobaba kunomehluko phakathi kwesihlangu nendende nekhandi ikhandi ngilele sebenzisa mabese kwabo nabagwababo lincane lilonjwa kanti lokuvika isibuko isihlangu esokuvika iswazi ngelamasokana abadlala iswazi indende akusingiyokuvika iphathwa bobaba ngingatsho ngithi isibonakalo sokuthi ubaba sikangubaba ungunomzana uphatha indende umathana iporiyana ukuthamba bakwethu sizakhumbula ngeminyaka yabo 1818 kwaba nepi kaNyabela isitshaba samaNdebele salwa namabhulu abobijobela eholweni kwaNomtjhahelo wathi nakliwako bebangeholweni amaNdebele amakhuwa nakazama ukungena ngaphakathi amaNdebele bekakhipha imkhonto athi nangwami bathi siphelona yini nabathi siphelona bathi ikhuwa uthi ikhuwelo siphalona kungakho njalo labathambako bayeqa ngathi bayahlabana ngathi bayana bachule imihlambo benzani ngoba kwakusika esenzeka nabangephakathi kweholo kwaba lamabhulu nakungena ikhuwa mhlambe nakufika amakhuwa bawahatshe ngesihlahla namkhana ukuthi bathwinisile amakhuwa dakwe athi nakathatha kwesihlahla bese avela amanye bathi nangwami besokuthi siphelona siphuma zibalibamba ikhuwa baliphuma umunye alihlabe njalo siphelona ini ibhulu so isike sisithome lapho abantu abaningi bayabona siyathamba simaNdebele kumnandi kuneminyanya umntwana omncane uyakhula bakwethu nakakhulwa uzokubuza athi ukuthamba nabathi siphelona bathi sipha ini yile lesipha yona manje namhlanje ngithe kuhle ngiyiveze ukuthi labathi nangwami esiphelona bebakhuluma ngekhuwa labaqeda ukuthi siphelona bese umuntu ukusho isithambo sakhe khulwa umntaka mhlawumbe bathi kukhuluma kuTlarini inthambo ziyahlukahlukana kuyangena imindeni omunye nomunye uba nenthambo embili uba nesithambo sikababa uba nesithambo somntwana umntwana uthamba nobamkhulu wakhe ngamagama nawo nobamkhulu kuba mkhulu wakho ngesiNdebele namkhala ngesikhethu ungumfo wenu ngikho wena obamkhulu wakho nibelekisebenzisa isithambo esisodwa bese ubabakho naye usebenzisa isithambo nobamkhulu wakhe ngicabanga ukuthi izwakele okwanamhlanje abantu sebayazi ukuthi ukuthamba ke nangwami siphelona sathokoza asihlangane esiqephini esilandelako ungakhohlwa ukugalalela ikulubhi yokusubscribe ibizo lami nguvusi nanasi Sikhosana waSikhosana sikamusi kamhlanga kuze kwakwazana yakwazi ayazinekinya wangayithapita kanti amathumba amandoda ungunanasi ala